Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, mwese mukurikiye Mr Seka Plus. Reka nizere ko rero mumeze neza. Hanyuma mw'iki gitondo mutavuga ngo wenda ngo nukubabeshya, nyumvira situation. Nyumvira situation kwimeze. Ayo ni amasasa ari kuvugira Uvira. Aho ni mu mashyamba muri Uvira. Nukuvuga ngo mwaya masasu aramutse mw'iki gitondo tugiye kwinjiramo ngubwire uko situation ihagaze. Na masasu mu byukuri cyase ni imirwano iguyemo abasirikare bagera kuri 7 bakomeye b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu marembo rwagati ya Uvira. Navuga ko Uvira ari finali. Uvira ni finali. Uvira intare zigiye kuyinjira tayari finale. Amakuru rero mfite magingo yandaza kubanya kugezaho uko bihagaze, uko biramutse. Andaze kukubwira kandi none uko situation imeze mu bice bya za Bukavu, dore ko leta yakinshase ngo yahagurukije drone kugira ngo ijye gukontrola no muri Bukavu, ariko biza kurangira uyu mutwa M23 ubabereye ibamba, drone uzishyira hasi. Ndaze kukubwira operation zateguwe muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubu ngubu situation yabaye mbaye. Ubu situation yabaye mbaya. Amakuru akomeye muri Kivu y'Amajyaruguru, ndazikubwira amasisi biramutse bite, ndazikubwira warikare biramutse bite. Ni mu gihe kinshase naho ibintu byakomeye mu byukuri ngo imodoka y'ikoranabuhanga cyangwa se imodoka ifite ikoranabuhanga bari bohereje. Iyi modoka tayari yamaze kuraswa. Ngira ngo murayibona, ni imodoka isa nko yikoreye tugunguru. Iyi modoka nayo ndaje nyigarukeho nkubwire Lieutenant Colonel uguyemo. Namwe mu makuru ngufitiye mu byukuri akomeye, amwe mu makuru akomeye ngufitiye muri iki gitondo. Icyo usabwa nta kindi, bana nanjye kuva nangiye kugeza dusoje iminota itari myinshi kugira ngo usobanukirwe buri kimwe cyose. Duhere ku rugamba rwa Uvira. Uvira ngira ngo muri kubyumva uko situation imeze. Aha ngaha ni abasirikare bari kugundagurana, bari kurasana ku rwego rwo hejuru. Bivuga ko igisirikare cy'u Burundi n'igisirikare cya FARDC bari kurwana basubira inyuma. Izi ni covering party ariyo niko bayita. Bayita covering party. Nukuvuga ngo abamwumva bari kurasa ni M23 ariko yasigaranye n'abasirikare bari gukavaringa kugira ngo abandi basoke mo hano muri Uvira. Amakuru akaba yemeza ko umutwa M23 tayari ubu ngubu nta kundi gukwirirwa mubaza bagiye kwinjira uyu mujyi wa Uvira. Amakuru akemeza ko nanone M23 ubundi yari yifuje ko igomba kwinjira muri Uvira nta sasu rivuze, ariko itegeza neza ibona harimo abasirikare bangora, harimo abatanzania, harimo abarundi, harimo FDLR, harimo wazarendo n'abandi baje gufasha Felix Antoine Tshisekedi bench. Ihitamo kugira gute? Ihitamo kubataka ibatunguye. Surprise attack rero mw'iki gitondo cyatariki ya 23 z'ukwa gatatu 2026 ihitanye abasirikare benshi bakomeye ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Wakibaza ngo abo basirikare nabahe? Wakibaza ngo ese ni bangahe? Majoro 2 b'igisirikare cy'u Burundi tayari bamaze guhitanwa n'iki gitero cyase ni imirwano ibaye mw'iki gitondo. Lieutenant Colonel wa FARDC ndacyashaka amazina ye, nawe biri kuva ko yahitanywe n'iyi mirwano ibaye mw'iki gitondo. Hanyuma Lieutenant 2 bagwe imirwano iri Uvira. Ko ibintu byakomeye kabisa, situation kabisa, urumva ko ntabwo yoroshye habe namba. Aba nabo bagwe mw'iyi mirwano bikava ko ngo umutwa M23 nta kabuza ubu ngubu uri kurwana ugenda ukaba ibice biri strategique hano muri Kivu y'Amajyepfo. Urimo urakaba ibice biri strategique. Reka nze hano nzane map kugira ngo abana hari musobanukirwe fresh. Kanze manze ngere gutya map niba kubitireho 5 kuri 5 kugira ngo musobanukirwe. Mbereke ibice umutwa M23 kugeza magingo uri kugenda ukaba. Mbereke n'uburyo bari kugenda barwana basoka pendo ruzizi binjira no mu bindi bice biri strategique, ariko ku ruhande rwa leta Kinshasa bo bagasa nkaho ngo babundaraye kuri no Uvira. Nyamara M23 ntago wamenye imipango yayo ndakubwiza ukuri. Ntago wamenye imipango yayo kuko kugeza amagingo ya amakuru ndi kwakira yamaze no kwinjira mu kandi gace. Umutwe M23 tayari wamaze kwinjira mu kandi gace, kandi agace gakomeye. Reka nze gatoya hanga nkwereke ukubitireho map kugira ngo usobanukirwe. Nukuvuga ngo reka twinjire mu bice bikikije Uvira. Sibyo? Twinjire mu bice bikikije Uvira kugira ngo usobanukirwe neza. Nukuvuga ngo umutwe wa M23 kana ariko urako kamaze kuba asiki
umutwe wa M23 by'umwihariko ibice by'ingenzi bamaze kwinjiramo bivuga ko ngo leta ya Kinshasa yo yazingiye ino Uvira. Aha hose mubona uko mubona ikorotsinze cyangwa se ikorotiriye niko Uvira izingiwe. Ariko M23 abambere baraje baza hafi na Kawezi, abakabiri baza aha hafi na Tema, abandi barimo bararwana berekeza hitwa Kiku, kandi bivugwa ko hari na force igomba kumanuka ikajya za Hussein. Mwibuke Uvira ifatwa bwa mbere. Uvira ifatwa bwa mbere n'ubundi ni gutya babanje kuyizingira. Imirwano n'ubu tuvugana iri kubera muri aka gasozi kuri aka gasozi ka Kiku. Niho imirwano iri kubera. Aka gasozi ka Kiku abasirikare baturutse Runingo baromera barasatuza cyangwa se barasatura baca za Tema baza hano Kiku. Neza neza kilometero bike cyane kugira winjire Uvira. Bivuze ngo gufata ino Uvira, gufata iyi Kiku egare gufata Uvira, kandi niko gace konyine gasigaye kari karimo ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Ubu rero isasu ryabaye isasu, situation yamaze kuba ihinduka mbaya. Ubu tuvugana SMG machine gun launcher 7 ziri kuvuza ubuduha hangaha mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndakomeza gukurikira kugira ngo nze kubagezaho report risasi na magero w'irifuru cyangwa se raporo yuzuye ivuga by'umwihariko abasirikare rwana ku ruhande rwa leta Kinshasa bamaze kugwa muri ino mirwano y'iki gitondo. Twerekeze muri Kivu y'Amajyaruguru naho nkubwire uko ibintu bimeze kugeza magingo ya. Ako nabonye mbayahaga rwose. Nabonye nitegereje ikiganiro yakoze n'abari abanyamurenge. Umva ni ibibazo kabisa. Nukuvuga uko ibintu bimeze muri Kivu y'Amajyaruguru, Felix Antoine Tshisekedi ubu tuvugana yamaze mu by'ukuri kurubira bitewe nuko hari imodoka ruturo yari yohereje igomba kuza guhagarara muri Warekare igatangira kujaminga systeme za M23 muri za Masisi za Rucuru na Goma. Iyi modoka rero mu by'ukuri mu iki gitondo yabyutse iraswa n'umutwe wa M23. Iyi modoka yabyutse iraswa n'umutwe wa M23. Amakuru avuga ko ngo ikompra ryari ryikorewe na drone ya kamikaze ariyo ryasandaje iyi modoka. Tshisekedi ahita ajya mu gihombo gikomeye cyane kubera ko ngo iyi modoka ubundi iri mu bintu byatumye atanga Rubaya. Ako kantu murakumvisha, iyi modoka iri mu bintu byatumye atanga biriya birombe bya Rubaya. Ubwo mwese munasobanukirwa aho iyi modoka yavuye. Amakuru rero yemeza ko muri ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zabyutse zihangana n'umutwe wa M23 mu bice bya za Masisi usoka muri Warekare. Amakuru akemeza ko ngo M23 kugeza magingo ya ariyo bigaragara ko ifite imbaraga kuko yamaze gucakira cyangwa se yamaze gufata ibikoresho aba basirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bari kurwanisha. Yamaze kubifata. Ahanyuma biri kuva ko yamaze no gufata za mateka. By'umwihariko abasirikare ba FDL na Wazalendo nibo bari gukoreshwa. Abasirikare nibo bari gukoreshwa muri ibi bice. Amakuru akavuga ko rero ngo M23 itazuyaje yazindutse igaba ikitwa igitero muri ibi bice bya za Nyabyondo ugana Warekare. Amakuru akavuga ko ngo iyi Masisi Wazalendo zamaze kuyisokamo ko guhera ku munsi w'ejo n'undi yari imano hano muri Masisi uwitwa Mutayomba. Abazalendo ba Semusi, kandi buri Semusi nuzajya wumva Semusi hagati ya Semusi na FDL gishyiramo bihwanye. Amakuru akavuga ko ngo uwitwa Guido Shimrai nawe yaraye mu by'ukuri rwa ntambi kuko ngo intare zamwirukankanye bashakaga kumufata wazima cyangwa se ari muzima. Intare ziramwirukankana. Ugiye umugabo rero Guido wari wagabye ibitero ahitwa Kanun, aha ni mu marembo ni hagati ya Masisi na Warekare, arakubitwa arirukanka. Ni operation rero bari bateguye ko ngo bamwe bazajya batera Kivu y'Amajyepfo abandi bagatera Kivu y'Amajyaruguru. Uyu Guido cyangwa se Guido Shumlai rero uyu musemusi cyangwa se uyu Mwazalendo mukuru yari yagabye ibitera hangaha muri za Kanuni.
yakubiswe ku rwego rwo hejuru, hahandi yirukansa ama escort barayarasa, uyu mugabo abaca mu nzara. Na n'ubu operation rero ziracyakomeje, uko byagenda kose amakuru yo turi kumwe 5 kuri 5 ndaza gukomeza ngenda nyabagezaho. Mu bice bitandukanye situation yahindutse, situation yabaye mbi, niko nabyita. M23 yamaze gufata ingamba, mushobora kuza kumva Uvira ibaye tombe, ariko igakurikirwa n'umunini na Warikare. Gakurikirwa na Warikare, kuko Warikare nayo ishobora gufatwa. Ubu tuvugana rero Felix Antoine Tshisekedi Kinshasa biri kuva ko yamaze kongera gusubira muri South Africa kugira ngo arebe byibuza ko bamuha abandi basirikare. Abafaransa biri kuva ko bamaze gukubitwa n'intare, bahitamo gutaha cyangwa se bahitamo kureka iby'uru rugamba. Abafaransa tayari bakubiswe inshuro na M23. Ubu tuvugana ngo bari gusaba Felix Antoine Tshisekedi ati se watureka tugataha ko tubona ibintu biri aha ngaha bitoroshye. Nguko ibintu bihagaze rero, nguko situation mu byukuri iramutse mu bice bigiye bitandukanye. Nje mutarabanye Mr Seka ndabaye 5 kuri 5, munyemere n'umundi nze kugaruka mu kanya nkuramburira buri kimwe cyose, ariko kugeza amagingo ya nuko nguko situation y'urugamba iramutse. Munyemere mbashimire, mbabwiye ngo munkore subscribe ndetse mukande kuri like. Akunda cyane, ciao ciao.